bantwana bezithunywa, welcome back to my channel. Lona unkosazana Ndoni yamanzi. Thank you so much for subscribing and liking my videos and commenting as well. Namhlanje ngizokhuluma ngetopic ethi there is a time for everything. Ungabona emhlabeni empilweni yakho njengomntwana onobizo, ubona izinto zakho zihlangahlangane, ubona izinto zakho zingalungi. Ubathe uyalungisa ngapha endabeni zobizo kungalungi. Uthi uzama imisebenzi akulungi. Uthi usethandweni akulungi. Uthi ufuna umshado kungalungi. Uthi usemshadweni kubhede. Uthi uhlanganisa konke kungahlangani. Uthi ufuna imali ingahlangani. Uze mhlambe kube nomuntu okulekelelayo akuphe imali ukuthi na imali mhlambe akuphe for ukudla or ini ngoba kunzima nje empilweni yakho konke kumile. Bese uyayihlanganisa wena izihlangane uze uhambe uyobadla thuso uyocela uncedo. Mhlawumbe uthole umprofiti ukuthi akulekelele ngesithunywa sakho akuphakamisele akulungisele izinto zakho kungalungi. Uthi uya enyangeni uya esangomeni kungalungi izinto zakho nje zime zithi ubathe uyafasta akulungi, uyakhuleka akulungi, uyaphahla akulungi, izinto zakho zimile. Ulungisa inhliziyo yakho mhlambe umuntu obambayo ngenhliziyo yakho kodwa nje still izinto zakho zimile. Uzibuze ukuthi kanti kwenzakalani ngempilo yami. Kusuke it's because there is a time for everything empilweni yakho. Yonke into inesikhathi sakhona. Kusuke kuyisizini obhekana nayo empilweni yakho. Ngoba izinto zakho for leso sikhashanyana leso noma ungasibona siside kanjani kusuke kuyisikhathi leso osuke ubeke kuso. Ungaze uzitshele ukuthi hayi ngiyazondwa mina, uzibuze ukuthi ngivele nginalo lobizo lolu mina na, ngabe uNkulunkulu yena ukhona na? Yini ngathi ufavor abanye mina kangizwa noma ngikhuleka ngibathe kunini ngikhuleka kunini ngifasta. Ungagive up, chubeka ufaste, chubeka ukhuleke, chubeka uphahle, chubeka uyenze konke lokho okuyenzayo for ukulungisa ubizo lwakho. Ungapheli amandla uthi hayi ngiyayeka asho ukuthi ayikho yonke lento ngoba ukuyeka kwakho uzibuyisela emuva. But mawuloku ukhuleka uyenzani deposita imikhuleko yakho. Nakusasa mawubhekana nezinkinga leyo mikhuleko wayikhuleka nini uNkulunkulu akuphendule ngoba siyofika leso sikhathi lapho uzophendulwa khona. So amelanga ukuthi silahle ithemba masibhekana ney'nkinga ukuthi hayi shuthi le ndaba le ayikho or mina ngizohamba ngiyekele konke lokhu lahle zonke lezi zambatho sengizithungisile mhlambe soyenzile walandela konke ibonakaliso obakubonise zona. Mabathi thunga uyathunga, mabathi thenga uyathenga kodwa akulungi akuhlangani. Ungayeki, ungabi depressed mntana sekhaya. Guqa ukhuleke kuNkulunkulu wakho uyakuzwa, uyazi futhi and yena unenhlolo ngey'mpilo zethu. He has a purpose for each and every one of us. Sofika isikhathi lapho kuzolunga khona. Kumele uyazi ukuthi into nento inesikhathi sayo. Angeke kwenze ngesikhathi sakho futhi kuyenzeka ngesikhathi sakaNkulunkulu. Kuyenzeka ngesikhathi sokuthi manje isikhathi sokuthi ubizo lwakho luphakame manje, isikhathi sokuthi uphilise abantu manje. Hhayi ngalesikhathi esifunwa wuwe. Thina singabantu siyazifuna izinto kodwa uNkulunkulu wuye odecidayo. We can plan whatever we want but only God decides ukuthi ufunani, uyenza ini futhi ngasiphi isikhathi empilweni zethu. So akumelanga ukuthi silahle uthemba and okunye kumele ukuthi sikubheke ukuthi masibhekana nama-challenges empilweni, there is always a lesson to be learned. Khona into esuke ufundiswa yona. Uthole ukuthi mhlambe for an example wena uphila nomamakho uyagula sonke lesikhathi soloku umncane, uwe omgezisayo, uwe omnakekelayo ngendlela zonke okhona ngazo ukuthi umnakekele. Usuke ufundiswa ngisho uzosiza abantu wena uzele lokho vele la emhlabeni. So usuke ufundiswa ukuthi ube nesineke, ube nothando. Uyabona, ukwazi ukubekezela. So iy'nkinga masibhekana nazo sibheke ukuthi yini kahle kahle isifundo sale nkinga engisuke ngibhekene nayo ngaleso sikhathi leso. Ama-problems ngathi njalo kuma-relationship kuba yi-trend ukuthi ngiba nenkinga yiso. Kuthola ukuthi uzothi masowulapha abantu uzohlangabezana nabantu abazoza kuwe ngey'nkinga lezo ezifana nalezo onazo. Mhlawumbe unenkinga wena yokuthi awutholi umsebenzi kodwa uNkulunkulu always provides. Uyakhuleka
ukudla uyakupha ukuthi kanjani nawe awazi. Kusasa uzokhona nawe ukuthi ukhone ukuthi uphe umuntu i-counselling mabeza kuwe ukuthi ungalahli ithemba, ukhone ukukhuthaza omunye umuntu because nawe undlulile kuleso simo leso. Sisuke siku-training masisuke sibhekane nawo wonke lama-challenges lawo. So kumele ukuthi sibekezele, sikhuleke, vele kuba nzima kodwa sikhuleke sicele uNkulunkulu ukuthi asiphe amandla through wonke ama-challenges ekusuke sibhekana nawo ey'mpilweni zethu. Ngoba wonke umuntu nanoma sowufikile lapho uzitshela ukuthi ufuna ukuba khona, soyaphilisa abantu, soyalapha, soyenzani. Kodwa still akusho ukuthi wena ngeke usabhekana nama-challenges, usazobhekana nama-challenges, usaphila la emhlabeni. Kuningi ekumele ukuthi udlule kuko. So kumele ukuthi sisifundise ukuthi akumelanga ukuthi si-give up, akumelanga ukuthi sihlale kakhulu si-depressed. Kumele ukuthi sikhuleke, kumele kube nomuntu okhuluma naye ukuthi hey yazi nenkinga so. Mangabe unganayo lowo muntu omthembile mhlambe ofana nawe ngoBizo mhlambe, uNkulunkulu uye umuntu ongakhalela kuye noma kunjani, noma kunzima, noma kunjani. Ngoba kule hambo lolu esilihambayo lunzima. Ngesinye isikhathi uzujikele nawe umndeni wakho, ngesinye isikhathi uzujikele nomphakathi lapho ohlala khona uthole ukuthi wonke umuntu akakufuni. Mhlambe uyi-student uthole ukuthi ujikela abangani bakho bonke, uthi uye enkonzweni abantu bangakufuni, wena ube ngathi nje awazi nawe ukuthi unesichitho sani. Kanti usuke utrain-wa, usuke baku-isolate ukuthi by one uzokwazi ukubezwa uma bakhuluma nawe. So amelanga ukuthi manje sowuzibona ukuthi hayi sho ukuthi wena uthwele yonke le mithwalo ekhona la. Yebo kufila kanjalo, yebo usuke ubhekana nama-challenges anjalo, kodwa sizofika nakuwe isikhathi lapho kuyokhanya khona ngoba ukuphethe lokukhanya kukuwe. So just ukuthi kumele wazi ukuthi wena kumele ukuthi uhlale ubambelele kulokhu ukukhuleka, kulokhu kokuphahla, kulokhu abakubonisa kona ukuthi yenza, uyenze. Mangabe unganawo amandla buyela usho ukuthi ngiyabonga ningivezele izambatho zesithunywa kodwa amandla anginawo ukuthi ngiyenze lokhu. Ubhale phansi so that ungazokhohlwa ngoba kuyofika ilanga lapho kuyokhanya khona. Lapho nawe uyoba nemali, lapho nawe uyofana nabanye abantwana, ukwazi ukuthi nawe ukwazi ukuthi uthenge lokho abakufunayo noma uthungise noma ukuthi uzithole ngendlela enjani. Mhlawumbe uye emanzini nawe, mhlawumbe ukuthi uhambe nabanye abahambayo abantwana bomoya, mhlawumbe umntwana onobizo lokuyothwasa, mhlawumbe bese uyaba nawo lawo mandla lawo. So kumele ukuthi ubhale ngoba manje uyozikhumbula kanjani zonke lezi zinto lezi osuke uzibonisa zona. So asibambeleleni kuNkulunkulu singakhohlwa ukuthi there's a time for everything. Mawufunda ku-the book of Ecclesiastes, kulabo esikholela kuNkulunkulu, esikholela naseBhayibhelini. Angipolitiki and angifuni mapolitiki. Funda leyo ncwadi leyo ku-chapter 3 izokutshela ngezikhathi ukuthi there is a time for everything. Khona isikhathi sokukhala, khona esokuhleka, khona esani, izikhathi ngokuhlukana kwazo. So you will know ukuthi manje njengoba ngisesikhathini sobunzima, ukuthi khona isikhathi lapho nami ngiyojabula khona. Nami kukhona isikhathi lapho izinto zami ziyolunga ngokulandelana kwazo. Njengoba kufasile manje, kumele wazi ukuthi khona lapho nawe uyothi uhambe kube yi-freeway empilweni yakho, kuzokhanya kulunge. So singalahli ithemba bantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu abe nani, aqhaqhe konke iy'bopho ney'fungo nako konke okufasile ey'mpilweni zenu. Nibambelele niqine edolweni. Ngiyabonga bantwana bezithunywa. Amen.